Kubw'ino TV Rwanda nizera ko ibintu bikomeje kugenda biba ubunyunyusi aho mudukurikira muherereye hose, abari hano mu gihugu, abari hanze y'igihugu, namwe mwese mukunda ibiganiro byose tugenda tubagezaho, nizera ko ibintu bikomeje kugenda bibagendekera neza cyane, ku makuru tugenda tubagezaho aryoshye kabisa, aryoshye kandi abagezweho kabisa. Ni ino nkuru igira iti igikombe twamaze kukigeraho, ubu turi kureba amarushanwa nyafurika. Uwo ni perezida wa Rayon Sport. Perezida w'ikipe ya Rayon Sport Twagirayezu Tade yatangaje ko igikombe bamaze kukigeraho, ahubwo ko ubu bari kureba amarushanwa nyafurika. Anavuga ko abakunzi b'ikipe bagomba kwitega ko bazatsinda ikipe ya APR Football Club. Ibi rero yabitangaje ubwo yaganiraga na televiziyo y'igihugu mu kiganiro Cafe Sport kuri iki cyumweru tariki ya 25 Ugushyingo 2024. Twagirayezu Tade yavuze ko Rayon Sport iheruka gutwara igikombe cya shampiyona muri 2019, ariko nyuma yaho bakaba bari barashyizwe ku ruhande. Ubu rero bakaba bagarutse, bityo ko ibintu byose byasubiye ku murongo, ndetse ko n'igikombe bagomba kugitwara kabisa. Yagize ati muri 2018-2019 ubwo twari mu ikipe Muvunyi ari perezida, nibwo duheruka gutwara igikombe neza, cyane ko ikipe yari idukurikiye twayirushaga amanota agera kuri 7. Ati icyo gihe imikino ubanza yarangiye APR FC iturusha amanota 12, none mu mikino yo kwishyura tuyakuramo tunayirusha, ari nabwo abafana baheruka kwishima cyane mu by'ukuri. Ati kuva muri 2018 nta kindi gikombe cya shampiyona twaratwara, ariko abantu twari twarabwiwe ngo tugende tujye ku ruhande, kandi bikaza kugaragara ko nta n'impamvu yo kujya ku ruhande, twaragarutse. Ati ubwo twagarutse rero buriya iyo ibintu byasubiye mu mwanya wabyo n'igikombe kiraboneka. Ati njyewe rero uyu munsi nabwira abafana ko turi ku gikombe, twagize umwanya mwiza wo kubanza kubireba, turi nyuma y'igihe perezida Uwayezu Jean Fideli yarwaraga akagenda, twakinnye imikino 6 turayitsinda. Yakomeje avuga ko rero igikombe ahubwo bamaze kukigeraho, bityo ko bari kureba mu mikino nyafurika. Yagize ati uyu munsi turi ku gikombe, ntabwo dushaka kurekura. Njyewe ubwanjye uyu munsi ntabo turi kumwe, ntabwo turi kureba igikombe, ahubwo twamaze kukigeraho, twagiye mu rushanwa nyafurika, turashaka kuzamura Rayon Sport. Ati nubwo Yanga Sport Club n'izindi kipe zo muri aka karere zadusize, ariko turabizi ko tuzazifata kuko dufite umushinga munini cyane kandi mwiza. Ati kuri ubu umukunzi wa Rayon Sport arishimye, ameze neza, ni nayo mpamvu uri kubona ko kuri stade abafana ari benshi, ndetse muzabibona ejo bundi ku mukino tuzakira ikipe ya APR Football Club, muzabibona ko harimo impinduka zigaragara. Ati nk'uko nabivugaga ku bwanjye igikombe twaragitwaye, hari amakipe 16 turi kurushanwa, ariko nitwe tuzaba aba mbere mu by'ukuri. Perezida wa Rayon Sport yavuze ko iyi kipe izatwara ibikombe 2, ari byo icya shampiyona no gutsinda APR Football Club, kandi yizeye ko bazabikora. Yagize ati insubiye rero ku mukeba w'ibihe byose, n'ejo bundi ku itariki ya 7 ubundi Rayon Sport itwara ibikombe 2, ni igikombe cya shampiyona no gutsinda mukeba kabisa. Ati rero byose turabireba imbere yacu, kandi nizeye ko tuzabikora neza. Yakomeje agira ati icyo umukunzi wa Rayon Sport akwiye kwitega ku mukino wa APR Football Club nuko tuzayitsinda. Ati njyewe ku ruhande rwanjye ibyo ndi gutegura, yaba gutegura abakinnyi no gutegura ibintu byose, nuko tugomba gutegura APR Football Club. Ati kugeza ubu ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere n'amanota 23 ku rutonde rwa shampiyona, ikaba izasubira ku kibuga ikina na Viziyo ku munsi wo kwa gatandatu w'iki cyumweru. Mu by'ukuri gasaba abakunzi ba APR Football Club, nyuma yo kumva aya magambo uwitwa Tadeo yatangaje Twagirayezu, murabyemera ko igikombe cyamaze kugenda, abari bamaze kuba bakibikaho, cyangwa n'ugukabya gusa igikombe namwe muzagikozaho imitwe y'intoki? Ese bavuga ngo kuri match ya Derby bazabatsinda, mwebwe niko mubibona koko? Nimba ariko mubibona, mutanga ibitekerezo byanyu, mwemere mujye hasi ikipe ya Rayon Sport. Ibi ntabwo akaranga byose sinzi rwose, sinzi ukuntu nabyita mu by'ukuri, ariko ni match nyine batangiye gushyushya mu by'ukuri.
ni match abantu benshi bategerezanyije amatsiko mu buryo bumwe se cyangwa se ubundi. Mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport ubwo rero hagati nta kirarane na kimwe cya shampiyona ifitemo, ubwo ikirarane kimwe ya Rayon Sport isigaje n'igihe ikirarane izakina n'ikipe ya APR Football Club. Imyitozo irakomeje hariya kabisa, abareyo bari mu bihe byiza pe, bari mu bihe byiza cyane, bari guprofita. APR FC AK Man City yo mu Rwanda itari mu bihe byiza, bitwara neza cyane kabisa. Ubwo rero reka dutegereze ibyo n'umuyobozi yatangaje Tade ko biteguye gutwara ibikombe bibiri. Igikombe kimwe cya shampiyona bamaze ngo kugitwara already, mu mutwe kirimo ati ikintu gisigaye kabisa ni ugutwara igikombe, ni ugukubita mu cyeba, ubundi igikombe tukaba turagitwaye mu by'ukuri cya kabiri. Ese mwebwe rwose mumbwire niko muri ko murabiraba? Mpaka zizacika ejo bundi ku itariki 7, mwitegure mutangire muzigama amatike, kuko kuri iriya match rwose azaca uwambaye my friend kuri iriya match. Sha uwiteguye neza kabisa ni uzatsinda pe. Ubwo rero mbonye inkuru yo ku mugabane w'Iburayi igira iti uwitwa Kylian Mbappe wa Real Madrid rwose ashobora ati ikipe ya Real Madrid rwose yatangaje inkuru itari nziza ko umukinnyi wayo ukomoka mu gihugu cya Brazil Vinicius Junior yagize ikibazo cy'imvune, ariko ibi bishobora kubera byiza Kylian Mbappe. Ikipe yabitangaje kuri uyu wa mbere tariki ya 25/24 binyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, aho yavuze ko nyuma y'uko uyu mukinnyi akorewe isuzuma basanze yaragize ikibazo cy'imikaya mu kuguru kwe kw'ibumoso. Ati ikibazo cy'imvune Vinicius Junior yakigiriye ku mukino ikipe ya Real Madrid yayitsinzemo ikipe ya Leganes ibitego 3 ku munsi w'ejo w'icyumweru kuri mukino wa shampiyona. Nubwo ikipe yatangaje igihe umukinnyi azamara azakina, ariko ibinyamakuru bitandukanye byanditse ko ashobora kumara igihe kingana n'ibyumweru 3, aho azasiba imikino 2 wa Liverpool wa UEFA Champions League n'uwa gatatu kuri uyu wa gatatu kuri Anfield Road. Iyi nkuru rero ntabwo ari nziza ku ikipe ya Real Madrid n'abafana bayo, ariko ishobora kubera nziza Kylian Mbappe. Uyu mukinnyi ntabwo yagize intangiriro nziza nyuma y'uko yerekeje muri Real Madrid impeshyi y'uyu mwaka, aho benshi bagaragaza ko ikibitera ari ukubera adakinishwa mu mwanya yari asanzwe akinaho muri Paris Saint-Germain n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ni ku mwanya w'ibumoso usanzwe ukinaho Vinicius Junior, ariko ubwo bivuze ko none hari bwo agiye kujya akinishwaho muri iyi minsi nk'uko byagenze ku munsi w'ejo ku cyumweru, ndetse bikaza gutuma atsinda igitego. Kugeza ubu Kylian Mbappe amaze gukina imikino 12 ya shampiyona muri Real Madrid, amaze kuyitsindamo ibitego 7, ndetse akaba yaranatanzemo imipira umwe wavuyemo igitego ni assist. Ni mu gihe UEFA Champions League aho yamaze gukina imikino 4 akaba yaratsinzemo igitego kimwe, ndetse akaba yaranatanzemo umupira umwe uvamo ibitego kabisa. Ubwino TV Rwanda n'amakuru kabisa bagezweho nayo hanze tuba tugomba kuyacacambura tukayanyuramo, kamenya uko ibintu byifasha. Abafana ba Real Madrid rwose mwihangane, mwihangane. Reka dusoreze ahangaha, mbibutsa gukanda subscribe abatarakanda subscribe, nicyo gihe kugira ngo namwe mukande subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda dushyira buri munsi, by'umwihariko ibiganiro bigaruka ku makuru ya siporo, APR Rayon Sport. Amakuru yayo n'ahandi uzajya urasanga usibye ahangaha. Kanda subscribe my brothers and sisters, mukomeze mugire ibihe byiza, bye.